Raġel ta' 43 sena minn Raħal Ġdid inżamm taħt arrest wara li tressaq il-qorti akkużat li wettaq żewġ serqiet f'ġimgħa minn supermarket f'Raħal Ġdid Sess. Ludwig Buġejja li preżentament insab bla impjieg ċaħat l-akkużi miġuba kontrih minkejja l-intaraf minn fuq filmati tal-kameras tas-sigurtà. Meta l-pulizija marru fir-residenza tiegħu huma sabu l-ħwejjeġ li kien liebes meta wettaq is-serqiet, iżda ma sabux l-oġġetti misruqa. Il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras ordnat biex Buġejja jibqa' miżmum taħt arrest. Libjan kellu jħallas aktar minn 4,500 euro wara li nqabad jipprova jitlaq minn Malta b'aktar minn 8,900 euro fuq il-limitu stipulat bil-liġi u li ma kinux dikjarati. Nasir Khalifa Abubakar inqabad fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li s-sibt kellu fil-pussess tiegħu ammont sostanzjali ta' flus kontanti e kif kien se jitlab bord titjira lejn il-Libja. Skont il-liġi, meta persuna jkollha aktar minn 10,000 euro fuqha, din trid tiddikjarhom. Filwaqt li r-raġel ċeda flusu b'mod volontarju, il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras ordnat lill akkużat biex iħallas kwart tas-somma li ġiet ikkonfiskata.